President Cyril Ramaphosa u languteriwe ku nyika mbulavulo loko a pfula palamende madyambu ya namuntlha awara ya nkombo. Maphorisa va hangaleki na doroba ra Cape Town ku katsa na switarata swi le kusuhi na palamende. Maphorisa lawa nga rhumeriwa etindhawini to hambanahambana eCape Town va tsundzuxiwe hi to tiyisa voko loko swi ta eka lava tlulaka nawu. Varindzi va tiyimisele ku sivela vugevenga, ku sirhelela vaaki na ku tiyisisa leswaku nawu wa xiximiwa. Those that are respecting the law, you will treat them as such. You will make sure that they are safe. You will make sure that you give them the smile. But those that are trying to be clever, you are not having the same face. You are not having the same treatment to them. You go and you go hard on them within the law. They must realize that this is a country with the law. You are there to enforce the law, and this cannot be a banana republic. Members of the South African National Defence Force, you will have gone through your rights. You will be remembering what you were taught, what you are reminded in your code when you are deployed with the police in a civilian role. We expect that you will keep within the prescripts of the military code, and we expect that you will excel in doing whatever it is that you have to do. Loko swa tetano Cele o angule eka swihehlo leswi nge maphorisa ya byele EFF leswaku matsalaninkulu wa vona General Marshal Dlamini u lava ku dlawa hi va IFP. The Minister of Police formed political leaders in the IFP, ANC, and the EFF. The only leadership that we did not form is NFP, that we're going to engage them later. And the issue of the rising of the political temperature was raised. That is information that was given to all leaders. There is no other information that the minister had that goes to the specific individuals as victims or as perpetrators. Ma-Afrika-Dzonga va fanele ku hoxa xandla eka ku tirha na mintlhontlho leyi tiko yi ri nga langutani na yona. Leswi humeka nhlengetano yo twa mavonelo ya vaakatiko ya nhlangano wa Defend Our Democracy eCape Town. Nhlengetano leyi endliwa hi ku langutela mbulavulo wa president wo pfula palamende laha ku andlariwaka xiyimo xa tiko. Vaakatiko va ri xiphiqo xikulu lexi va nga ku swiphiqo hinkwaswo laha Afrika-Dzonga i xin'we ntsena, vukungundzwani. Va tise swiphiqo leswi hlanganaka na maAfrika-Dzonga siku na siku. Va ri ku pfumaleka ka ku tihlanganisa na vaaki hi mfumo i xiphiqo lexikulu swinene. We have got the wrong appointees who are supposed to run a local government with no capacity at all to do it. And we have got wrong personnel, and it has become clear in the last year or so that the corruption has gone beyond the political leaders and the managers to middle management. Ntlawa lowu wu katsela mihlangano leyi humaka eka vaaki naswona va ri maAfrika-Dzonga va talele hi ntlimbo swinene hi ku pfumaleka ka vukorhokeri, ku pfumaleka ka mintirho, ku pfumaleka ka tindlu, ku wa ka swiporo, vugevenga ni ku famba ka gezi. Corrupt politicians are at the mercy of citizens, yet we repeatedly vote the same corrupt politicians to power whilst being content with little, if any, accountability. We don't have a state of the nation, we have a state of destruction. The state is destroyed. It isn't capable at this stage of providing solutions to the struggle of working people and poor people. Va tlhela va kombela mfumo leswaku wu sirhelela vanhu lava potaka milandzu leyi endliwaka leyi fambelanaka na vukungundwana. Va lava leswaku swirho swa mfumo na swona swi tekeriwa magoza ya vukarhi ehenhleni ka vukungundwana. Tottenham Hotspur's deal, already there are being fingers pointed towards those that have leaked the information, people within the board. Now, these people leaked the information within the public's interest. Va Defend Our Democracy
va vula leswaku va yisile na tsalwa ra swivilelo eka mfumo leri katsaka swibumabumelo leswi swi va nga ta swi tirhisa ku huma eka xiphiqo lexi Afrika-Dzonga ri nga langutana na xona. Ndzawulo ya dyondzo a yi si fikelela xikongomelo xa yona xa ku herisa swihambukelo swa migodi eswikolweni swa le matikoxikaya. Vana va xikolo eswikolweni swin'wana swa le Limpopo na le Eastern Cape va ha tirhisa swihambukelo swa muxaka lowu. President Ramaphosa u simeke pfhumba ra ku herisa swihambukelo leswi hi lembe ra 2018 ku pfuna kwalomu ka 3,000 wa vana kambe na sweswi. Ku tirhisiwa ka swihambukelo swa magoji eswikolweni ku tama ka ha ri ntlhontlho eswifundzeninkulu swa Eastern Cape, KwaZulu-Natal na Limpopo. Mihlangano ya xiyenge xa dyondzo yi tlakuse ntshikelelo eka mfumo kutani xitshunxo hi xihatla. Kambe sweswo a ku ri 5 wa malembe lama nga hundza loko mudyondzi wa mfana wa 5 wa malembe hi vukhale Michael Komape a wela exihambukelweni, laha ku nga koxiwa mali ya ndzeriso eka ndzawulo ya dyondzo. Leswi swi endle leswaku ku herisiwa ka swihambukelo swa magoji swi hatlisisiwa. Kambe exifundzeninkulu Limpopo ka ha ri na vadyondzi vo tala lava ha tirhisaka swihambukelo swa magoji. Eka xikolo xa primary ka mpfhuka wa 50 wa tikhilomitara kusuka laha Michael Komape a nga lova kona a ku na swihambukelo leswi hlayisekeke leswi vilerisaka swinene vatswari lava nga kombisa ku vilela exikolweni lexi. Vatswari va vana lava dyondzaka exikolweni xa primary xa Muhwebidu va hire swihambukelo swa xinkarhana. Hambiswiritano vadyondzi va ri swihambukelo leswi a swi le ku tirheni kahle. Vatswari va tlhele va pfala xikolo lexi endzhaku ka loko kontraka ya swihambukelo yi fike makumu. Le challenge ya toilet a ri na tjona tja o agiwa tjelo department or age tjona a ri na tjona. Lembe leri nga hundza hi Mudyaxihi mfumo wu te wu ave kwalomu ka mamiliyoni 300 wa tirandi ku aka swihambukelo, kambe yiri swi ta va tekela malembe 3 ku herisa swihambukelo swa magoji. Mo skolong bana ba shumisha di mobile toilet tjelo ringi ke tjamelatu a di lekane bana kudu bana ba banyane ba grade R foundation fees ba frustrated ka baka la hore bana mela ditrina ene o thoma tsentsha matso pele so a gona lona dula so ke challenge le re mohlomong re ka mohumana ngwana la wetse ka mola ene a safe. Ku herisiwa ka swihambukelo swa magoji swi languteriwe ku va swi fike makumu hi 2030. Leswi swi ta endzhaku ka xiboho lexi nga tekiwa hi khoto eka mhaka ya Michael Komape na ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu Limpopo. Kwalomu ka 200 wa swikolo swa khumbeka. Kambe mihlangano yin'wana leyi welaka eka dyondzo a yi tshembi leswaku leswi swi ta koteka. Van'wana va ri ku pfuriwa ka palamende ka lembe leri swi fanele ku khumba switirhisiwa swa le xikolweni. They will tell you that Mvula Trust will sooner advertise and whatsoever. So I'm having a problem with these things of, they are going to your build, but at the end of the day, the implementation is not there. The upcoming State of the Nation address, the upcoming State of the Province address must address such issues directly. The budget of the Department of Education should be increased to such an extent that they are able to respond to the kusimekiwe nongonoko wa nkululo wa dyondzo eswikolweni swo hlaya. Tiprojeke to tala ti languteriwe ku va ti herile eka mpimanyeto wa dyondzo wa 2023 na 2024. Mahlo hinkwawo yi le Cape Town laha President Ramaphosa a nga ta vulavula na tiko loko palamende yi pfule eka lembe leri ra 2023. Nhloko ya vuhaxi bya mahungu ya SABC Mulungisi Xivamba u le holweni ya doroba ra Cape Town laha palamende yi tshamaka kona sweswi endzhaku ko tshwa lembe leri nga hela. Ya ka yena Thwi Xivamba ri perile xana ku humelela yini sweswi epalamende? Hai Musa ri perile na ku amukela ita isuka la Cape Town la president a nga ta nyika mbulavulo wa yena namuntlha na tiko ra Afrika-Dzonga i ndhawu leyi nga tala migingiriko ku fikela eka nkarhi wa sweswi na vanhu va ya karhi va tala swa tikomba ku ri ku nga ri khale ntirho lowu nga ta humelela la wu ta va wu ri karhi wu sungula. Kambe loko hi karhi hi vulavula hi ndlela leyi Musa vaakatiko va tikomba va nga ha ri na ku tshemba kahle eka
mbulavulo wa president va lahlekela hi ku tshemba hikokwalaho ka swiphiqo leswi nga koho laha tikweni, swiphiqo swa gezi, ku pfumaleka ka mintirho na swiphiqo swa vugevenga leswi nga kona laha tikweni. Swi endla leswaku vanhu va sungula ku lahlekela hi ku tshemba, va vula leswaku nga ku president a nga ha swi koti kumbe a nga ha ri na vulawuri bya tiko hi laha a va langutele hi kona loko a teka xitulu lexi xa vurhangeri bya tiko. Loko langutisa musalandza ka mina u ta vona ku ri se swi tikomba nga ku swilo swa tshamiseka hi tlhelo ra red carpet se yi tshamisekile laha swirho swa huvo leyo endla milawu kumbe swa parlamente swi nga ta famba kona. Kambe leswi vaakatiko va Afrika-Dzonga va vulaka swona Musa na lava nga hi langutisa ka mahungu ya Xitsonga namuntlha i ku va ri ingaku swirho swa parlamente na vaholobye va hina a va swi koti ku vona ku ri ku na swiphiqo laha tikweni. Why va endla ntlangu loko swi ta ka timhaka ta ntirho wa ku vulavula kumbe ku pfuriwa ka parlamente hi president ya tiko? Va ri why va ha ti nyika nkarhi wa ku ya lava swa ku ambala swa manyunyu loko ku ve tiko ri le ku tikeriweni swinene, vanhu va na gezi, vanhu va na mintirho, mara vo va na nkarhi wa ku bomba va mbala tinguvu ta swivunguvungu hi ndlela leyi hlamarisaka. So swi endla leswaku vanhu va va na ku vilela ka leswaku ngaku varhangeri va hina a va le ka swona, a va le ku voneni ku tikeriwa ka vaakatiko. Va kombela leswaku ngaku ku nga hela mitlangu leyi va ku kona loko president a ta vulavula, va nghena kunene swi tikomba ku ri va yima na tiko ku na swiphiqo leswi nga koho laha tikweni. Va tikomba ku ri varhangeri lava va nga na ntwela vusiwana lava vonaka ku tikeriwa loku nga kona laha tikweni. So hikokwalaho hi languterile ku president u ta vulavula, kambe leswi swin'wanyana ni nga ta xikombisa Musa ni nga si vuyela ka wena. President u languteriwe ku vulavula hi nkarhi loku nga ri ku wa tiawara tinharhu kumbe hi kwalomu ya ka ma-7 madyambu ya namuntlha, kambe vandla ra EFF va ri president a nge vulavuli namuntlha. Va ri loko a sungula ku vulavula na vo va ya vulavula xikan'we na yena. I mhaka leyi nga hi langutela la ndzeni ka yindlu leyi ku ri ku ya humelela yini loko president a ta sungula ku vulavula ku ya hi leswi vandla ra EFF va lavaka swona. Hi swin'wana swa leswi hi nga swi langutela kasi nakambe eka mbulavulo wa president vanhu va lava ku ta tiva leswaku ku ya humelela yini hi xiphiqo xa gezi, ku ya humelela yini hi xiyimo xa mintirho, ku ya humelela yini hi xiyimo xa vugevenga. I swilo leswi va nga langutela ku president kumbe xana u ta ta na ndlela na ku veka erivaleni ku ri ku suketisa laha loko a heta ku vulavula vurhangeri byakwe va ya endla yini, ntirho wo vonaka wo khomeka wa ku lunghisa swiphiqo leswi Afrika-Dzonga ri nga langutana na swona. Afrika-Dzonga vo tala loko hi langutisa ka ti-social media, loko hi langutisa laha va khomentaku koho, va hlamusela leswaku va karhele switshembiso, va karhele ku byeriwa lexi na lexi xi nga endliwi. Kambe hi va na ku tshemba ku loko president a heta ku vulavula kumbe xana ku ta va na nkucetelo lowu vanhu va nga ta wu kuma Musa wa ku va kota ku tshemba nakambe leswaku la ka tiko leri hi na vurhangeri. Hi languterile na ku vandla ra EFF va ta endla va ba pongo ku fikela kwini loko ku ve va endla namuntlha. Handle ka sweswo Afrika-Dzonga ri ta yingisela president ku nga ri khale loko a vulavula na tiko. Hi tlhelela estudio i Khensile Musa, inkomu. Enhloko ya vahayi mahungu ya SABC Mulungi Xivamba a hi vikela tweet kusuka eCape Town la parlamente yi nga kona. Vaakatiko vo hlaya endhawini ya mikhukhu ya Khomani eEastern Cape va onhakeriwe ngopfu hikwalaho ka ndhambi leyi nga hlasela ndhawu liya. Mikhukhu yi khukhuriwile ku tlula gidi wa vanhu va boheka ku rhurhisiwa hi xihatla tanihiloko mati ya tlakuka ya nghena etindlwini. Mapatu na wona ya khukhuriwile. Mindyangu yo tala yi lava ndhawu yo tumbeta nhloko. Van'wana va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo swa vona naswona va lo sala hi leswi va nga swi ambala ni leswi va nga khoma hi mavoko. Sweswi swi ta lava va sungula vutomi bya vona hi vuntshwa. Nhlangano wa Gift of the Givers va karhi ku phalala lava nga khumbeka. These families have fled with nothing but the clothing on their backs. Apart from the houses that are in need, they have nothing now to rebuild their lives. So we are here with blankets, mattresses, hygiene items is a high need. And of course, our team will also be providing hot meals for the next few days. We are committed to stay for 3 days. After that, we hope that there can be some light into as to where to next, where will they be heading, as they can't be staying here for long periods of time. Kule ku hleriweni ka xiyimo, maxelo ya mpfula ya languteriwe ku ya ehansi hi Ravuntlhanu nhlikani. Swigevenga swi le ku tikiseni ka ntirho wa masipala wa Solplaki eKimberley hi ku onhetela switirhisiwa. Masirha ya ndhawu liya ya ngheneriwe hi tinsulavoya,
masipala wa ku tirhisa 11 million wa tirandi ku antswisa masirhela maya ya languteka hi ku akiwa swihambukelo, tihofisi na darata, kambe swigevenga va yivile va ya karisa no xavisa. Ndhawu leyi a ku fanele ku va kona laha lava nga etlela vurhongo bya makumu va tiwisela hi ku rhula, kambe yi onhiwile. Hambileswi va nga na gome hikwalaho ko siyiwa hi varhandziwa va vona hi xitalo va endzela masirha ya vona. Swi tikomba swigevenga swi ri ni xikongomelo xin'we ku nga ku kuma mali ni ku onha swirhapa swa vafi. Vaaka ndhawu va ri va hanya eku chaveni kwalaho ka ku onhiwa ka swirhapa ni vugevenga lebyi humelelaka laha. It's not right because criminals are doing what they please here because everything is dirty. Our graveyards are being vandalized every day. So and also the state, the grasses are long now. They're not being cut. The criminals are running around here at night. We don't sleep. We are living a horrible life here. Masipala wuri ube ni mitlhontlho yo tala. The Putanang cemetery could not be handed over by the service provider on time due to the challenges of theft and vandalism. Some of the challenges that we encountered, including the theft and vandalism that took place during the development phase. The facility was handed over by the service provider to the Salpraki municipality in 2015. We could, however, not officially open the facility for burials due to the frequent sewage overflow from the pump station, which cables were stolen from. Tani leswi darada yi nga riki hinkwako leswi swi nga va swona swi endlaka leswaku swigevenga swi kota ku nghena laha hi ku olova. Unfortunately, when the facility was used for burials, it was already vandalized. The entire administration block and its ablution facilities were vandalized, including the devil forks that were erected were also already stolen. We, however, urge members of the community to join hands with the municipality and not turn a blind eye when witnessing suspicious activities on municipal assets. Masipala wa Solplaki wuri wu le ku tikeriweni ku kuma mali ni ku thola varindzi ku sirhelela ni ku hlayisa nhundzu ni miako ya masipala. Holo leyi ya vaaka ndhawu ekhalixiwe yi le ka xiyimo xo biha hikwalaho ko honisiwa. Hikwalaho ka vugevenga lebyi humelelaka eswirhapeni swi tikomba vafi va nga si etlela hi ku rhula. Yisa mahlweni mahungu ya SABC tidyondzo ti karhi ku ya mahlweni eswikolweni swo hambanahambana swa tiko endzhaku ka loko swikolo swi pfurile lembe lerintshwa ra 2023 n'hweti leyi nga hela. Ku le na swiphiqo swa ku van'wana vana va pfumala ndhawu eswikolweni ngopfungopfu eGauteng na le xifundzeninkulu xa Limpopo. Ku languteka xiyimo eka swikolo swa dyondzo kumbe eka swikolo swa le Limpopo emoyeni na mulawuri wa ndzawulo ya dyondzo xifundzeninkulu Mike Phosa Maringa. Riperile Maringa, xana vana hinkwavo va yi kumile ndhawu eswikolweni sweswi? Riperile Mahaxi mo ni kombisa ku hi tirhe hi matimba ku vona ku vana hinkwavo va kuma accommodation a xikolweni. Lexi nga sala ku na vatswari lava a va titsariselini ka tilist vo ka va nga ha vuyangi ku ta tiyisisa loko ku ve ku va kume swikolo kumbe kambe hina ka dorobankulu ra Polokwane a hi se hi hetile mara la ku na swivandla hi le Westernburg ku na swikolo swimbirhi ku nga xikolo xa Westernburg High na Chris Hofmeyer. So hi kombela vatswari ku loko ku ve ku a wu tsariseni n'wana a nge se kuma xikolo ku na swivandla ka swikolo leswi a swimbirhi. Kamutlhe ni kombeta ku ka siku ra namuntlha ku ve na nkavanyeto wa mphakelo wa mintirho eka tiofisi ta hina ta dyondzo ePolokwane laha mavandla van'wana va tipolitiki va nga ta na vatswari lava hi nga place vana va vona ka swikolo sweswi hi nga swi vula. Vatswari va tikomba va nga swi lavi se va ta disrupta ku rana ka department mara i mhaka leyi hi nga yi tlhoma tihlo swinene mara hi ku ya hi ti-placement hina leswi a hi fanele hi tirha swona se hi tirhini hi hetile. Lava va ha ri ku na swiphiqo va ta tihlanganisa na hina hi ta va yisa ka swikolo leswi nga na swi ha ri na tindhawu. Maringa, ku ve na xikolo xin'wana ka Malamulele laha vana va nga fika va kuma ku va fanele va hakela mali yo karhi yo ringana 500 rand. Leswi a swi nga basanga kahle ka vatswari ku mali leyi i ya yini, kambe va ringete ku hlamusela ku ri mali va yi kuma ka ndzawulo a yi eneli ku fambisa hinkwaswo swa xikolo. Ku nga leswi vatswari va komberiwa ku tatisa hi 500 rand. Yi nga va yi fike kwini mhaka leyi? Mahaxi mo hi kombisa ku ntwanano lowuya wa ku humesa timali a ku ri ntwanano wa SGB na vatswari. Lexi hluphaka swinene hi
vatswari va hina ka swikolo swa hina ngopfu leswi nga le makaya vatswari loko va vitaniwa ka ti-meeting ta vatswari a va yi ku tekiwa swiboho va nga ri kona a swi hoxekangi ku va SGB hi ku tirhisana na vatswari na vufambisi bya xikolo va twanana hi vovinyi ku a va hlengeli mali yo karhi leyi nga ta va pfuna vufambisi bya xikolo kumbe ku endla swin'wana exikolweni xo biha hi loko ku ve ku swilo sweswo swi ta tirhisiwa ku va swi sivela vana ku va va kuma tibuku ku va va kuma statement swa vona na ti-report xikolo lexi xa Malamulele ku mi tshwetanyana mahaxi i xikolo lexi xa ha ku akiwaku xintshwa xin'wana xa ti-state of the art schools so vatswari va ri na ku chava ka ku loko xo tshamisa leswiya xi nga ri na security ku ve ku na tibloko leti nga na ti-laboratory ku na tikhompyuta na hinkwaswo swi nga ha yiviwa so a va twaneni hi xi vona ku swantswa va hlenga mali va hlayisa nhundzu ya vana va vona kambe i mhaka leyi se yi nga vuya yi titimela muhaxi mara lexi xi kombelaka i ku khutaza vatswari ku loko ku ri na ti-meeting ta ti-SGB a va yi va ya nghenelela va veka ra vona vonelo loko ri va kanetana kwale swi nga fika ku vana va khomeriwa nhundzu ya vona ya xikolo va nga ha swi koti ku hundzela mahlweni kumbe ku phaka tibuku ta kota ku dyondza hikuva i xiboho lexi vovinyi va nga tekela xona xana mhaka ya vutleketli bya vana ku ya eswikolweni yi yime kwini sweswi hi swi twile loko lembe ra ha sungula ku fana na tindhawu swa vutleketli na swona a swi tikomba onge swa kala vana hinkwavo xana va swi kumile swo famba sweswi ku na ti-routes timbirhi tinharhu leti nga sala munhu kombisa ku loko thendara leyi huma a hi navetise 702 wa mapatu xiphiqo lexi nga hlangana xona mahaxi i ku loko hi ta va se hi appointe ti-service providers van'wamabazi na van'wamathekisi ku va tleketla vana van'wani ve va kombisa ku tindlela leti va nga nyikiwa tona i tintsongo swinene va nge koti ku bindzurisa laha va nga vuya va declina ti-appointment ku declina swi vula ku hi boheka ku tlhela hi navetisa hi vuntshwa kambe a hi navetisa eka swifundzatsongo i mhaka leyi nga ku fambeni sweswi vhiki leri ku thoriwe vo tala swinene ni nga mi nyika example kumbe xikombiso aka xikolo xa ka Nkuri eMatsambu vana na vona lava a va ri na xiphiqo xa ku va vutleketli bya vona byi nga fikangi kambe vi hi nghenelela ka siku ra namuntlha mabazi ya vona ma fikile so ku wisele swikolo swimbirhi swinharhu kambe lava va nga ri na swiphiqo sweswo va hi fonela from time to time hi kota ku intervene ku ti-service providers leti nga thoriwa ti ya ku tirheni laha ku nga va ti-service providers nghenela xikan'wekan'we ku swilo swa vona swi advertisiwa aka ti-district level vana hinkwavo va kota ku kuma vutleketli bya exikolweni okay Maringa hi nga si mi tshika mi famba ku ye na mhaka ya xandla xa principal eka swin'wana swa swikolo swa le swifundzenikulu laha a hehliwa ku va a ri na vuxaka bya masangu na n'wana wa xikolo xana mhaka leyi yi hele ku fike kwini ku fikela sweswi hikuva video ya yena yi hangalaka na swihangalasi swa mahungu yi komba ku va bukuteriwe vaakatiko ya munhu kombisa ku i mhangu leyi nga humelela hi n'hweti ya Mudyaxihi ya November ya Hukuri lembe leri nga hundza laha ku nga va na nkandziyiso lowu a wu fambafamba laha swi nga kumeka leswaku ku na swihehlo swo leswaku mudyondzisi loyi a ri xandla xa nhloko ya xikolo a twala na n'wana wa xikolo laha n'wana wa xikolo nga nyamalala exikolweni ma nga ha va kuma endlwini leyi kumbe emakotasini lama n'wana na loyi a tshameka wona laha va nga n'wi ba va n'wi koka va n'wi tlherisela xikolweni ku tiyisisa ku mhaka leyi va hehliwaka hi yona a yi endlekangi xikolweni kambe vhiki endzhaku loko mhangu yi ta va emangariwini mudyondzisi luya wa 45 wa malembe ya vukhale vuya teka xiboho xa ku tshika ntirho so ni vulavula na n'wina swititani munhu yaloye a nga ha tirhi na hina kambe hina tanihi ndzawulo a hi swi sweswo loko hi hleketa ku ku na vubihi lebyi nga endleka hi ku mudyondzisi a nga pfumeleriwa ka vuxaka bya marhandzu na n'wana wa xikolo hi endla investigation yi fika makumu lexi xi endlaka loko se hi ri na outcome investigation hi yisa ka South African Council of Educators ku nga SABC laha va nga ta fika n'wanuna luya kumbe mudyondzisi wihi na wihi loyi nga kumeka a ri na nandzu wo fana na lowu u vhe a humesiwe ka nxaxamelo wa vadyondzisi leswi vulaka ku a nge hi mpfuka a tirhile la South Africa tanihi mudyondzisi hikuva maphepha yakwe ya ku n'wi pfumelela ku va ka council ya ti-educators ma ta va nga ha tirhi a ha tirhi na yena ka ndzawulo i tshikini ntirho maxi khensile i Mike Maringa mulawuri wa ndzawulo ya dyondzo exifundzenikulu xa Limpopo vafambisi na vinyi va tikhampani leti nga ka huvo ya mabindzu yo xavisa nhundzu va tselile president Ramaphosa papila va komba hi laha swi durhaka ha kona ku endla bindzu laha Afrika-Dzonga va tlhela va kombisa ku tikeriwa hi mhaka ya load shedding na ku tlakuka kumbe ku hlakala ka magondzo na swin'wana switirhisiwa swa tiko va ri leswi swi nga ha endla ku vaakatiko va durheriwa emavhengeleni na le tifemeni loko va xava nhundzu
eka papila ra tinhloko ta Massmart, Coca-Cola, Tiger Brands, tikhampani tin'wana va lava leswaku mfumo wu teka xiboho kutani xitshunxo xa leswi va swi vulaka xiphiqo. Va boxe swivilelo mayelana ni hilaha ku tirhisiwa ka gezi ku sirisana swi fambisiwaka ha kona leswi va fanele ku swi tiyisela eka 10 wa malembe lama hundzeke, ni leswaku ku ya ehansi ka xiyimo xa vukorhokeri loko swi teka mphakelo wa mati, mapatu ni swiporo swi ni ku onha eka ku va kota ku fambisa nhundzu. Va ri ti-generator leti va faneleke ku ti tirhisa loko ku nga ri na gezi ti na ndhurho lowu nga hava ntshamiseko. Va ri leswi swi nga ha endla leswaku mixavo ni mirhi swi durha. The biggest issue that we have as a country is load shedding, is deteriorating infrastructure or critical infrastructure such as roads, water, ports, rail, and even like the whole infrastructure in South Africa from municipalities are not even able to maintain these infrastructures. And our members are at a forefront because they deal with consumers, they deal with communities, and they see this infrastructure deteriorating and they're unable to continue their businesses. Mavhengele yo hlaya malangutane ni ndhurho wa le henhla wo tika hikwalaho ka ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana. Pick n Pay leyi nga humesa tinhlayo ta maxaviselelo ya yona yi hlamusela leswaku ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana i ntiyiso wa nkarhi hinkwawo. They've also given an indication of the cost related to load shedding, as did their peers Shoprite as well. And we've seen other retailers do this in updates. So I think it will become stock standard going forward. Tinhloko ta tikhampani ti lava leswaku tikhampani ta tona ti nga katsiwi eka ku hakela xibalo xa mafurha ni xa nkwama wa ndzindzakhombo hi nkarhi lowu wa ku timiwa ka gezi. Ntsevu wa switichi swa gezi swi kumeke ku ri swona swi vangaka swiphiqo swa nkayivelo wa gezi laha tikweni. Vafambisi va Eskom va vikele palamende ta xiyimo xa mphakelo wa gezi va ri loko switichi leswa ntsevu swo lunghisiwa kona ku ta va na ntshamiseko eka mphakelo wa gezi, kambe va ri swa sweswi mphakelo wa gezi hi ku siyerisana ku ta tama ka ha ri ntshamele maxele. Khampani ya gezi yi ri switichi swa gezi leswi nga na xiphiqo i Duva, Kendal, Kusile, Majuba, Matla na Thuthuka. Leswi endla leswaku swirho swa palamende swi kanakana leswaku xiphiqo xa Eskom xa ha ta lunga. Hambileswi khampani ya gezi yi vulaka leswaku xiyimo xa karhi xa antswa va ha ri ka ha ta tika ku ya emahlweni. We also would like to again stress the need for us to obtain additional funds for fuel, oil and diesel in order to provide fuel for our open cycle gas turbines. These are very important components. So we are trying to pull two levers. The first one is to repair the coal plant as best we can, but then secondly, we need additional capacity to be brought to the grid as soon as possible in an enabling environment created by government. Eskom yi ri xiphiqo xa yona a hi switirhisiwa swa khale ntsena. Va ri wun'wana wa mintlhontlho i ku yiviwa ka malahla lama yaka ma xavisiwa ematikweni ya le handle. Director u ri xiyenge xa Hawks xi le ku endleni ka vulavisisi mayelana ni ku cheleriwa ka yena. Kasi le tlhelo nhloko Eskom under director u ri angolwa na ku tirhisiwa ka malahla ku endla gezi. Director a vulavula enhlengeletani ya swa migodi eCape Town. U ri Eskom yi ta ya mahlweni tirhisa malahla ku endla gezi, kambe va karhi va lava tin'wana tindlela ta ku endla gezi leri nga kahle eka mbango ku fana ku tirhisa dyambu. Kasi ti-bank to fana Absa na Nedbank vona a va ha ri na ntsakelo wo pfuna hi timali eka mabindzu mantshwa ya malahla. Swi tikomba onge swi ta tika ku va tiko ra hina ri cinca ri fana na matiko man'wana ya misava. Eskom yi tirhisa malahla ku endla gezi leswi thyakisaka mbangu. Hi le tlhelo loko ku tirhisiwa ka malahla swo hirisiwa swi ta va ni ku onha eka vaakatiko ni le ka mitirho. Nhloko ya Eskom u swi veke erivaleni leswaku u fambisana ni ku tirhisiwa ka malahla. There's this narrative that Eskom management under my leadership has been anti-coal, that we want to move away from coal, and the fact of the matter is that that's devoid of all truth. We will remain a large consumer of coal for a very long period of time to come. Hambileswi misava yi ringetaka hi matimba hinkwawo ku tirhisa gezi leri endliwaka hi moya kumbe dyambu ku hlayisa mbangu, ntirho wa malahla ngopfu eka mikarhi yo tika tanihi laha hi nga vona hakona eEurope a yi siveleki. Hambiswiritano tibangi swi tikomba ti tama ti nga si tshemba laha ti vulaka leswaku a ti nge nyiki mali ya mpfuneto eka tiprojeke ta malahla.
Whilst we have an energy policy which is quite clear in terms of the bank's own commitments, we have also made a commitment to support existing clients and not take on new clients in the thermal coal space. Exaro year 2050 malahla matafuna swinene nakona migodi ya yona ya malahla matatirhisa gezi leri endliwaka hi dyambu kumbe moya kambe malahla mata ya mahlweni ma xaviwa ni ku tirhisiwa hi makhastama. SABC News e tlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Vaakatiko va le ka masipala wa Ekurhuleni evuxeni bya Joni a va le ku kumeni ka vukorhokeri hi mfanelo tanihiloko vakhanselara va karhi va bangisana switulu eka masipala. Sweswi huvo ya masipala yi tsandzeka ku pasisa mpimanyeto. Mufambisi wa masipala Dr. Imogen Mashazi u ri ku hlwela ku pasisa mpimanyeto swi kavanyeta vukorhokeri. Kusalela endzhaku ka ku tekiwa ka malakatsa etindhawini tin'wana ta le Ekurhuleni swi ya emahlweni leswi nyanyisaka ku tala ka wona. Lembe leri nga hundza tindhawu tin'wana ka masipala nkulu loyi malakatsa ma teke masiku yo hlaya ma nga si tekiwa hikwalaho ka ku pfumaleka ka switirhisiwa. Kambe vaaka ndhawu va fanele ku yimela ku pasisiwa ka mpimanyeto lowu nga cinciwa ku va ntlhontlho lowu wu ta va na xitshunxo. Leswi swi hlwerisa hi hasahasa leyi nga kona ehofisi ya huvo ya Ekurhuleni. Politicians, the way they're fighting, they forget about the people who voted them in. They were supposed to ensure that adjustment budget is approved so that services can be delivered. Now services are not delivered. Mpimanyeto lowu cinciweke wu ve eka nongonoko wa makanelo wa nhlengeletano ya huvo kanharhu leyi nga herisiwa hi khale ka xipikara xa masipala Raymond Dlamini. Ku tsandzeka ka huvo ku ya mahlweni swi va heta matimba laha Dr. Mashazi a vulaka leswaku handle ko va na nawu wo xava nhundzu kumbe ku kuma vukorhokeri masipala a nge swi koti ku nyika tithendara to nyika vukorhokeri. I feel strong that on that day I have to adjourn the meeting. If this issue has to do with the service delivery, then they were supposed to allow the process of the House to run smoothly. EFF Ekurhuleni yi hehla khale ka xipikara hi ku herisa nhlengeletano ku kavanyeta vukorhokeri. Ku ya hi vandla dorobankulu ra Germiston a ri koti ku landzelela swilaveko swa mafambiselo ni nawu wa timali ta ka masipala hikwalaho ka ku herisiwa ku hlaya ka tinhlengeletano. Dlamini loyi a ri mutshamaxitulu wa nhlengeletano yo vhota mayelana ni ku va a nga ringaneli ku va eka xitulu xa vuxipikara u herise nhlengeletano endzhaku ka xikombelo xo va a suka. Vari huvo ya DA a yi twisisanga kahle milawu ya huvo loko yi herisa nhlengeletano leyi nga tlhela yi va kona. He invoked section 73 of the standing orders, which says that he has the responsibility to adjourn a meeting that is grossly disorderly. Dlamini u ye ekhoto ku tlhontlha ku susiwa ka yena. Kasi nga skimeta komele mavonelo n'wina manana leswi mi nga swi langutela eka mbulavulo wa president madyambu lama a hi twini. Mina ni langutele leswaku presidente a vulavula hi ti-challenges leti hi nga ti face ta ikhonomi a addressa na mhaka leyi nga kona ka Eskom ku load shedding va plane yini vona va government ku ri load shedding yi hela. Swi tele leswi nga languteliwaka Mahaxi nga langutela ngopfu na ku va a vulavula hi timhaka ta load shedding leyi nga kona yi nga ku tshikeleleni na mintirho leyi ku nga hava leyi nga ku pfumalekeni ngopfungopfu eka timhaka ta load shedding Mahaxi na vukorhokeri lebyi nga kona ku pfumeleka ka mati hikuva swi tiva ku ri swiphiqo swa service delivery swi le hansi tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ta vuya swinene ni vula ku eka State of the Nation address hi swin'wana leswi va nga swi khumbaka eka sweswi ngopfungopfu na hala ka ku tshikelela ka vukorhokeri ka lava va nga vekiwa ku va kota ku tirhela vanhu kambe va nga ri ku tirheleni ka vanhu so ni vona nga ku hi swin'wana leswi vanhu va nga ta swi kumba president.
a ndzi langutelanga nchumu swo hambana na leswi a nga tshama a swi vula eka tisona leti nga hundza i ta ya mahlweni a veka kumbe ku nyika ti-empty promises i ta hi promisa ku ri i ta solva a swiphiqo swa Eskom swiphiqo swa gezi ka tin'hweti leti landzelaka laha hi tivaka hinkwenu ku ri leri i risimu leri a ri yimbelela kusukela a ve president. Ni langutele ku ri va antswisa ka timhaka ta mapurasi vanhu lava tirhaka mapurasini loko va ngetela mali ya mapurasi va ngetela va tlhela va meka sure ku vanhu va yi kuma mali leyi va tlhela va antswisa ka timhaka ta mati lomu switandini swa hina va meka sure ku mati hina mona inkumu. A ni voni ku cinca loku nga ta va kona hi swo swa malembe laman'wana swa ku tshembisa ku va u nga endleki nchumu. Ni nga ku president u to vulavula xilo xin'we ntsena a ni langutelanga ku cinca hi langutelanga swin'wana swa nyuwana leyi. I mahungu lama mi khomele wona man'wana ta va kona nakambe kona kwale ka channel ya Mahungu eka DTT awara ya 6 mundzuku na madyambu. Vito ra mina i Musa Mabunda.